Hello guys, tu ne he koi ma bol khalo be thil khal kan boarding a hin laya target ni kho thudo cham cha cha kan nei ding a hin kina ma ti ni pawa question ka do ji ding ama ti ni no ama ti ni paw ma answer ni le don bo ji ding chiphala chicken ai pawa kan le do jing di he tun video chana pan taw te Nice. tu nama sapene amin hon na dong taute langa anunga pa khon kamin Thongjavei heti langa ali zapa hin kamin Domkhochin heti Oh my god! Wow! aban ana chikino hitin akhumin ho ana dong ote tuin langa anya na he bumbar khulin ho hidan he bumbar khulin ho ka heti hane aban chi kino hitin in sung mi zat ni ho hanam ni ho ham tiong an dong kino teo Thongjavei mi som ka he vetin Domkhochin khon mi ngabo ka he veti What? pan chi kino hitin class is out chan simhanam ti an dong kino hitin Domkhochin khon class 9 chan kasimetin Thongjavei khon class 12 chan kasimeti tun abalan chikino hitin kokit actor le actress la kuina ngai sang pen nam chen dong ote Thongjavei kimi ka ngai sang pen etin Domkhochin khon pauling kom ka ngai sang pen etiane abana chikino hitin inam sung wadinga kui hoina sa pen nam chen dong kinote Domkhochin khon em pauni hoi ka sa pen etin No, God! No, God, please, no! 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 Thongjavei khon zangro soi ka sa pen etia abana chikino hitin nain khuana ipi na thanum pen nam chen dong ote Domkhochin khon miss contest ading de ka thanu me tin Thongjavei khon mo hin de ka thanu me tia abana na chikino hitin koki youtubers la kuina ngai sang pen nam chen dong kino te Thongjavei khon bem to thang ka ngai sang pen etin Domkhochin khon kanam jim ka ngai sang pen etia abana chikino hitin doman ne han tan tian dong kino te anion wang kanion en kanei han na he ti han to asai be ke chaile singer ka hi hone koi tabang ka contact number deinam wale kapi theune ti hone abana chikino hitin nikhalle bu izab veina ni anam chian dong ote Thongjavei khon nikhalle kung som kani ati tien Domkhochin khon nikhalle kung sagi kani ati ne Millions of Australian jaws will drop. Muntinam kana mi PTO sinabon chawin video thaong ke upload ka again bye bye. Thanks for watching. Mi pi hoem Vietnam Vietnam vet da jong la chun he cha nga hoi jo la phazo ka hin bor che na de ni sport win ki ke ma kam chang o changa kan se kan photo hin tin like share like share subscribe like share subscribe ball pi mi pi ko ma tim na ka hin le
like, share, subscribe, and support.